Dari. Patahan dulu nih. Yo. Turun nih. Turun nih. Bela ya. Kare. Ini saya pegang kendalikan nih. Dia lagi yo. Dia lagi. Oh. Saya itu nih, pepatahan tambah nih. Ya. Terus. Tarik. Tarik. Oh, itu betul juga. Itu betul cepat. Oh. Masih dikit ya? Oh, teman mulai. Yo, kembali kira. Oh. Lebih besar ini tapi lo. Kilo na minute tulun, to.
Tapi bisa kami bukannya atau anu yo. Atau patung mo. Bisa kan ya. Ini pala. Iya.
Vale. Dan kita ona ria. Woi. Vale, masa lo impalureke. Dia perkalabo, budak huli labo sama itu tiron na. Wait, no. Tayo na taapa sama itu lah. Padahal itu ampanan na di pa balayaw daw lo. Pela ko, pela. Ya sekarang hijau. Pasti pada nilo nalu tasun ni dan nalu pada pas pada. Muna. Bala meres muna. Angkat tayo mo masih. Angkat lang. Iyo. Ngayon nas para mo tasu.
kota Pori ta badongan isa tundutan namanya male mas pembayang tu pengantar namanya kaya pura semangat tu keluarga satu. Kamu kami ke, lihat tu mana-mana tindok bati ni, lihat oleh pemerintah sambil napori-pori tamak baru, paling di gereja. Sekarang sudah jam 9 lewat jam 9 pasal. Jadi ini mau meminta, lihat pemerintah baru sangat. Jangan diminta mo. Kami kami dua kanina. Jangan diminta mo. Bisa hilang. Lakau ngobrol tu Juruku mau foto, namang katot ta magsambayan. Marikan tak bentang pasukan itu urutan kata patungan anak lagu gereja tapi tak apa-apa bang solana sang itu tak pada untuk logika tomatuan tak sambayang uang matua uang untuk na apa katana siya sundun mamasik pesta mo kami kami masolana kami tu nakabuo lolongan buhay mata bilang niya kito matong ki lamali mo tempo ka ita ni masolanasan apa mo yan nasusito okong kipatong ang kumuang iya tu kadang memang kami ko kada kumuang tak kutampe ko mi
susito tak minda-minda na siya unongan ni kami siya umkampay ito. Iya mo to pasong lo itu pinamasalo ni tanah teh batu bateng di mas solanasang kay naluwang teh kamasusan teh ang kimali matoto tingayon kay yan na teh opuang matuwa kay den di lumalim na kay sumabongki Tanawin kay pa katuan lang kanino. Siya kami masolanan sang keden lindo mamingki paditin kasalaki selama lah malin si yang tak ke sumangki tundui kan nila kolalan to yang kan ni jumin tu bala cuma adil laun sakalangan kami mamalun nate ke sumangki anam adin ram pomelo nek pokok cuma kalau lokat na tanda kapatungan na lan gereja siapa paling kay solakamun na pinamasalo totemo siya to ditong saya lakona amin langsangan mambe anak na pinamasalo amin. Kure semangat lako bapak pengantar tabe tamari pipa sangat tu lako kita mintu solnasan tu madin menjorempa lante atu sangat tu laun nantai sialau pas sambayang ini te Indo kita antai lako wano kabusungan na pematua tu latanai umpana ata itu makalolokan na kapatongan langampuang matua na kami yo keluarga kikua kure sumanga langampuang matua belana pangerinding palana pangerondong na ana sela kote aloto temo tontong bangki tontong bangkan sia tontong lako kita mintu soalna sang na papayan tu mintu pakaboro na sia pasakena kiko duka kure sumanga lako tondok tutang me kata tang me kaboyo tontong untun diki unangkaran itu pengkarangan sia mintu na tutang nalambi patangaranta sia tang tabelanna maadin na pasundun tondok kursu mangadu kala koto parenge belan na tontong bangki na paturulalan tontong bangki na pakilala umpana te mintu sara tumang kata po sara tapana ata sela kote melambi lote mulata anta tutumatanta loko bano kabusungan na pematua kure sumangadu kalau kau mintu ambe indo tutang mereka boyo tutang mereka taka unangkaran itu mintu apa ta angkaran mu na kota pasadiamo lama pergi kalau unangkaran lapana ata kita nai temi toron ambe toron indo kure sumang alako PKK tutang mereka boyo tutang mereka taka mulai itu mena kaatu angin di purung nate indo ta te silumi nenek mi mulai rampuyo memang kasak sendete ina tontong mi pak buda budai tontong pamisa tu pak inan nama adin maling kami tu sara pengkarangan na mulai to na di panglelengan duka te matua sela kom totemo ina tontong apa kitiro tu lindomi tontong apa kirasakan tu pakamasyam mi pakaboro melako kami keluarga na mintu tu apa kipo taposara kipanata kipaden tontong kami tunduikan tontong apa mi posara sela ko totemo na lako dewan stasi kikua kure sumanga budak bilang na pas sambayang kami tontong bang kirasakan tontong bang mempayan lako kami solonasan tumintu buan na mulai jauh meto nakatuang ini puru atau matuangki rampo kami umpas sambayangan kani rampo kami umpakatana kani ana sela ko temo tontong apa kami kampai tontong apa kami pas sambayangan sela ko laki antana lata antana te matuangki batu nenek batu sulumi lako banua kabusungan na puang matua na lako mintu adingku suluku totemo kutiro-tiro siya kurasa tak mo tabisa si Bayolindo tak mo tabisa si Pakada apa kita tontong apa kinarinding pala tontong apa si Solomo pumo tua yo Allah na pasambayangan ki ya mo paleto ko kala ko kita mintu solanasang Tomas Sulu tos mintu keluarga ta tontong pamisa itu painanta dan ada si gunung kada namun ako ang kada mapaadiki masusaki apa kita tontong kila si Pakaboro si Pakada Melo tatontong temanda tu kadang atau matuan tak saya lakona namun napang kada den tu napang pak di penanta waktu den napang karantan si gunung kada tapi dan tapalan di pena tak jadikan itu teman-teman tamale
pator pak kilala ko kita mintu soranasang anta tontong si kambaro melo tontong si pak kada melo dan ide tebe barang apa pak barang-barangan tulang pasti salah-salah ki yang paling to kuwa kita soranasang to misa indo to misa nene ta tontong si pak kaboro ta tontong unang karang kada misa ta tingayo laku tu mintu sara apa tu ta tingayo mintu papengkarangan ta tontong si pak kada melo belan eta si salah-salah tak ebang apa bisa ladadi ya duka mulala nemen taman tontong si pak kada melo ta tontong si pak kilala dan inna tas pagundung-gunung kada na pang kada na din mo kada tam na pang paadi penanta si misa-misa batu den temi apa ta si pekka-pekkai tarampanan niya ta angka kada misa ta tontong si pak kada melo lan dumitu sulapa katuan ta kutole pa kukua kuris semangat lako kita mintu seronasan nalente sang mulai pengelengan teman tua saya lako tapa mula tapa su budak mantu kamani lonta kata pengalibiran ta apa kisah dari kumo kita mintu seronasan toroto tang palambi ki kekurangan ki sia tak talek yo me katang palambiran kasalan yang pada toki mempala yo kandika mintu nato tarik yang gai tarik itu kanan nih tapi ko yang mau palambiki kita le pagar ikan laku kami mintu anak kampona sia siruna pagar ikan ite mintu katang palambiran ki naku tampaki ki buah kure sumang abuda pagar ikan tu mintu kasalangki kure sumang ya tanta dapat tu teman-teman tabelan namburu ki waktu tapak paling kami lobang kami dan di montamani ngolokolalan tanta mele tu teman-teman ta kure sumanga pakai ya. Kira-kira memang kamu komida ada di pakena. Dan kutiri lah saya dan polisi kita. Hei, dia lang saw gila tagu. Apa ni dir lang ang tukaran may milasaw kan. Oh, apa tukaran ito? Tukada. Macam mana? Itu berioti rapir ke yang dulu. Besok menato. Nama Allah.
Harus tinggi-tinggi lah nanti. Ini juga yang kamu besar deh. Tidak masalah jadi nanti dikasih anda. Kami lihat. Ini apa dari siapa ya? Ini pemirsa ya. Siapa ini? Oh, ada ini. Hati-hati tuh. Ya, ada ini. Ada itu. Bener lagi terus yang. Dari digula di dorong pangalan. Ya di kene. Ini licin tu sana mulai tela pula. Iya. Mulungnya. Saya mau pergi pepet ini. Satu, dua, satu. Oh,
Oh, di kursi tuh. Wala na kami nino kakabel lo. O bangka angke. Ada. Kanan sedikit. Oh. Yo, betul yo, nunggu. Dah kan ngomongin pun. Dah pun tujuh bang. Maafin ana. Minta tolong ya saya nunggu. Maafin ana mador. Sana sang bodoh kewe ni tayo. Tayo mga napasan Jepon, tayo mo pasan Jepon. Tayo mga napasan. Tapi tayo mo pasan to. Tayo mga napasan. Aku sabirin na. Tayo mga napasan. Wala ka lagi sa Ano lang mga araw, tayo mo pasan. Tolong pulang ke bukti. Coba dulu.
Telepon tayo nakuha nito nagpa-stage berarti. Oh, sige. Kita mengantar orang tua kita ini ke gereja, kita persiapkan diri untuk mengantarnya di akhirat dengan suci murni.